Bapak-bapak, ibu-ibu penonton televisi Republik Indonesia Banda Aceh. Pada hari ini kita sambung hikayat Sidang Ria. Mak wate gejak kubla unbayam ulih lintu banyak. Sekian. Lamung langit yang namung ngabeti kurung ti bintang kala nilai balotai kaya da puntung jinota tambung wahai ahwa balintu banyak nilai mekat bayam uro kamalam laju ke kita boleh kedai rumah lauda bekan nyan yum bayam mesti mepet bahguni raya kaki timpan bagi deh toke ali malam hari laju ke kita anak lauda karu kiroh lewat pa tujuh hana toh gua bangkang lima ayah kapua karu di karau ayah enohan anak gua bang yang kapal apaan alah kapreh dia tiada anak mu pua le karu tekalan yohnan bang ikuti rotan boleh rijang lah aju tiga siti darah di dua lengoya nya putih tidak dikun le bapak nyum anak gua tiba ingat dupa kenuku kupeh muka kapreh le batot banu Dek. Dek. Sawan. Yo, nyang ku kai wok kalak tadi baka. Laga juji plumbang ti manu dah. Bunga hijau anu tu lahu dah. Batare tu ji buka pintu. Nyak buang kuno laju ji buka aban di kalan betul tu abang. Imat lerjang bajaro laju kadiba mantar itu kude udalam du lerjang tinanan lahuda bengah ne ja anu hat nu wau singah hura bet le dak luar namu buang du gap kamu ibut lerjang pajo le gon bu nya bugang melu abe serta pajo dua oleh pajo budu oleh mentimpan anak serotan berhadapan dengan lahuda ayah apa ni lon dengar muno di pasar baru Medan di dalam pekan kap calitra bila di dino di pasar baru Medan lahuda pekan yang paling kaya kapai daud puat tihang kita di pekan puat muka ni boh kerani puat rau terima dino hokan yang harta. Oh, betul hai ni mutua. Lagi kapegah hanam duka. Hana lain di pasar Medan ulun tuan yang paling kaya. Kapai lah puat tihang kita di pekan puat muka. Kubo kerani puat rau dalam nanggrau lun yang kaya. Apa boleh bulat? Karena terkabu harta Tuhan. Hana mujan angin tanpa. Jiput angan puting beliung ijalang gedung di bapau luar. Sehingga kapai laut rot kublau. Kedai mtanau bandum ku pegala. Yang ketentara kamu odu dah. Rek kena nak berapa-apa. Menyamanan wahid ayah. Bekna susah tingah bengah tak tibuh kedai langgala. Hati kujut. Hai badawu lahu dapekan. Menyoba lah matanya na budak tidak ada danya laju ja tabang dalam yo matanya datuk lahuda kuku mana di dalam kampung jaga tanglung lintu banyak jaga anak lauda pekan cok lemang kanan pajuh timua bak bengohnyan hana tagun ketupat hana mekat kena dalam kuda pukuma laju buang melu ijangan bagaje
Nya bunga kumbe penguile anak di gonna. Nyalin tu banyak kaji tu dengan pakaian. Nya anak tidur dan abe tiap bajengon ninja. Di anak lahuda babaka buka genemari. Nya bugang giri dicole tubang cinta. Laju kang adibo habara subang supit. Balai bertakit kuputun tubi mata. Laju kadito bincang tangado nyang dengan tubang. Bukan leh tayang mengui anak lahuda. Adi cak genggara buang tau adi cak genggaki. Di mangatari itu bir kede ulua. Laju kadito baje lambayong katap. Nyak bungang lantat mekemah anak lahuda. Mekemah lagadu teku lahuda pekan. So ngapakaian di panet matirana. Sakalan yohyan curubang ijatu ule. Nyak bungang kumbe uranya tentet ubit ulua. Mekemah lagadu ban pedrau anak dengan nang. Muyau tangannya po linggang di jale ulua. Sakala merangkat bampu draw ukuta medan. Je urang ka abe datang inawagam jablawa ketupa raja. De hana mekat bang uranyo hana mekat uranyo. Berangkat laju otro upasar baru Medan. Wahai urakan urang ramai lagu enak. Laju ditanya mulai penonton. Oban jikalon nyan anak dara. Hai Marzuki anak kuturi anak siapa? Nyan anak lauda pekan. Cantik hanaban luar biasa. Betul hanya atan anak lauda pekan. Hana banding rupa. Laga juga jaba aku deh yang merencang. Terus leri jang nyan tak apa banyak. Laga juga dua kina lauda pekan. Keleri jale ampun lincu banyak. Ayah, nijak batoke niu putimit barang. Kedainya merencang uranya tersebuh langkala. Bampet beluh kedai tersebuh rejang. Niu putimit barang bandung luar. Jaju. Halo doke. Oh, lahuda. Wabah lahuda. Haba gotak kumencak kubuka kutupat gelah kebelanya. Cuma uranya kuna tebuh kedai. Nyo uranya tetap tibit barang luar. Putibit baje, putibit barang, putibit rejang, bandum semua. Dipikir le kegiatan lauda pekan pat dicok belanja. Silale di bengkat ketupat di mencah harkat gelah belanja. Putibit lagaju bang ubena barang. Yang gede doke atan lihnyan hai bang. Jak badoke bakal. Habis Bandung bampu peluh merencang dicok barang putibit dulu. Lauda. Nyo barang ka habis dong putibit. Coba bayu balon nyo rejang. Ba ulun tuan ti tengah laksa. Ba poje 5 rutu. Ba toke rau ti tengah juta. Bayu. Yang ka tutah lauda pekan. Jak le rejang ba ane muda. Wahai ane kaji putibit barang. Pakai undang nyo jilake bulannya. Niup rahile dan puja harukat. Niup rahsiat ba urung kaya-kaya. Nyalau. Nyo barang yup di luar gede. Pen kaya lake yang kagula. Nyo hana peng mati le cancang. Pakai undang nyo. Salahkah darah. Kaku pegah anak kapati. Jangan tuburuan empat mah. Tak pegah anak tua. Dia talahkah? Anak percaya. Ayah ni pray ayah. Buat apa pray? Kalau ni orang katroban pulo toki.
Tidang laju le tinang banyak. Halau dah. Munyo hana peng urang tubuh pakai. Uronyo sah kedai bek le ke pendawa. Dan tekanan yo nyan le mahale urang pa barang. Di dalam pekan ramai urang tuha-tuha. Nasira urang bang baje ke bekah. Nama ke pegah bang Abu Ali tuha. Baje pi bro digoknya kupiah pi bro. Bantar itu lilin tu banyak. Abua! Kenalai! Nagaji bugi plung matangan Abua Ali. Hana itu huri yang urung pok barang lam kuda. Pubu dron. Hai leong kau urung pok buni. Atai gaji apa saja. Nyok puyu dron nak cok barang. Pat. Bak kedai tu kali. Buat bah buni. Kubi gaji RM5. Oh! Pana anak apa lima. Biar kata nyong tep jali saja. Mana kali kami tuku tep kebu habis perkara. Han, buat bah ni, butruk nebak kenau. Otruk kenau cok RM5. Oh, anak apa? Pat, bak kedai tu kali yang kupuduk pada tepung. Le pegah kode je, 2 buah guni om kurusong, 2 buah guni kunyit. Nyan. Kajut. Jaju. Kajut gepung di Abu Ali. Jarawi tikin cajang raya tentang kijau detabong kok gerak buni Abu Ali punglim pura-pura pantar itu Pak Toko timpang kalau rejang buni bebe raya. Halo Roke. Oi. Idolnya you acak barang lah ada minit muda. Ku barang kunyit 2 bau ni, om kurusong 2 bau ni. Lei gaji bekas RM5. Nyampak aku sempam luar. Jika aku minta ijah, yang berdua orang kusung. Di cepu lalu rampung, hanya belah ijah. Juga mati Abu Ali. Gemat le kuni, ketatang le tiga. Dikoknyan, menyok kuni taka. 13 Darawi. Bagi bot kuni, cukup tak 3. Tu anak batal. Ni buduk. Udah rusuk kamu duka. Pergi berah punya lagi anak batai. Iya punya kayak anak celaka. Biasa 2 bawah kuni 3 kuku. Nyot udah rusuk kamu duka. Halek saya tak bahu ni. Kita kaki kamu kilah dah. Abua. Mana abua. Kau pegah kunyit menongak ukur tong. Diket uliang-uliang kamu duka. Abua nyo kunyit berat 2 bahu ni. Puy ukur tong. Nepetih nak leung nak cok nanya. Kami pem dah badung kami ku ablah kopi habis perkara. Hai abua tetap kau ni. Janji punya RM5. Limang ke kami ngau mau kira. Nak cak tu. Yang mana apa yang ku tipak ke dia. Beratnya olam. Imun tempa mana silaga. Ini kamu kilas aku. Ini hantui pengek ke ketuha. Lebih apa ni baca, lebih apa betau. Apa berat aku nak. Kole batu. Tulis rusuk kamu duka. Pak pihak kamu janjinya menjanji bimu puamu tanpa. Ibu gah limang. Ni bingung ni celaka. Katik kau ni. Ada baik kakaji yang leu kita. Kamu kila dulu rusuk. Bagus ke hek lagu na. Biasa 2 bahu ni kuangkat. Yang cukup berat pun besar melilah. Ini paling kapungan kai. Kami jina dedek ku abla pada-pada.
Hai abua, nyo berat. Ye puyo ongkur tu. Nak cok langsung di bawah dua. Hai ke. Berat je puy. Nak cok you. Keju belum awali. Para suci kami cabu daya. Pasal itu cok le langsung. Oh kurusung ke bala you bandua. Laju ke pangke bandua bahuguni. Laju ke dari banga tatagwa. Cok. Betul dah kakak. Dua buah kuni berat. Dua buah kuni apung kurusung mangata ko ba. Copai. Abua perile dan kuja arikat. Bemengkarat nilake bulanya. Hai, yang menyahang kami usah berulai. Apa ngerti urang kaduha. Bak kubab kunyit punong sampai tulang rusuk sampai kabungkuk kadang kilah dua. Bila jauh. Hawa ban pahlun kubi jadi buno limang. Cuma jino bek nu tanyang prehile kuak publau nyo buat. Ni cok mentang kunyit nyo nak publau. Asal tip kedra ni RM5. Apa kunyit mulai ilekot mahkal 5 buah raga. Menghanetung kunyit ni cok ongkur tu ni abang kampung tona balut halua. Muyuhang kabi urang yang kutuh berulai. Baru katuri ke urang tuha. Imong sumpam balik. Ayo abua banu cumarut. Banu duk kubayu angkas abua. Dicok sikin tulung pelahu ni. Mangaku beli gaji RM5. Makapur man. Dicok lah kaju bang pelah baga. Cuma tanya dicok titahannya. Bang titah ringgit kamu hambo. Abad di pura. Oh man aku tu ringgit. Anu cirit ledah bulannya. Ada aku tu pet bawah gumi. Aku bawa lari keke kaya. Pilih apa? Dari onsan ketep suku tali kuturi mupang ku nampak. Munyamu baik lebih menteri ku maka waki ku deh kurang nampak ya. Ampun. Baik katanya ke kai TBS sekarang ya. Padum kabi ku terima ngatai selamat nyawang iki habis perkara. Pilih ni purau ni. Kuna mengkarak-karak. Padu mentang kabi ini mutua. Tiga babah ke kakak kaya. Put bahu ni nak kau peng anak kau pegah-pegah. Ni mutua iki kau luar. Cok buah, cok you. Dah kaju cok digoknya tabah rigam. Gegrup gejang gujak dalam pasar. Semua rumput terima ngonti ali. Kacok kupi di kau ronyo cukup kaya. Baku bapeng buat bahu ni. Gaji-gaji RM5. Cok lepeng dia yang dibagi-bagi. 5 tali tinggal tinggal. Laju ke panggil. Urang puap lohorau. Kena ni putar hai urang kaya-kaya. Cok pengrau ni pilih sendiri. Mulai tali. Ngon RM1 padum gala lelah udah pekan. Cok biliung rejang padum lata. Munyo lebih mati tali. Cikuturi mumpam kudampa. Ampun lelah. Ampun lelah baru porun. Hai toke mae. Toke salam. Yung bayam tepul barasa. Yung yang kapali. Yung ni leta boroi. Kena kudampa. Ike pina kutra mana kuturi. Yung punya tadi tersut anu mata. Yo matanya ditubuh kuda menentang. Cok leru jang bayu Bandung belanja. Abe peng lepur empat guni. Hai bang Ali tinggal lelagonya. Lebah guni si perempat. Piol ga ura laju tinya. Laju pergi mbak kedai manyang. Di tinan tumpat urang kaya. Duk le tidara ngon lauda pekan. Duk le tajan anak dengan mak. Yo matajan terima dudaw.
kamalam urot tagun bu titi dara oleh mata bu dalam hidang makelir jang anu dengan ma oleh apa jobu si ot lau dah pekan hoi rijang anu dara kacau katun kalengan tilam jana udalam kapu bangkau rimba bekabi le di liko pintu bungang kundu malet hulua nyuka jade haini kupu kawin kah ute juda menghan katim kah kutampa amma badu dicok le kato tilam hai bang salam gilung langaju tigra pintu wanja gija liko pintu hana tutu hana pegaba bantare tu laju rijang yang di dalam ditajo titi dara bang belen tinoliko pintu malam tutu padu bapa ni ja de dalam kakuliang tilam kasu merdeka hai wa de hanaji ku dia te kanto kaye melabu ngalihapaya hana kutim di leu dalam hayade badan jae kata munya gitanyo de kolam menikah harum tumpah di lon han ku kide langkama bak tulu tulen kaya menjen di tengah lima hanje nang ronyo hai ma jut nang ro lain nya putih licin oleh kawin baru ku langkama hingga ma timah duda bengah ura laju bantu wajaga kuku amanah bangaunya di dalam kampung pahanyot tanglung tukujut lahuda jaga mana jaga ite hai bang malik jaga pupuanya nak hingga tukujut urun lanang ro bunga hura laju terpanca mudah laju tidak raja tagun bu bintang timu jibut uluak jok laju idang bu dengan di nyak bugang giri makan tama-tama oleh apa jobu pinale laju ngonidang rampe panjang yo batanyan tiam di luar tubite hale laju bunga melu dato ulau dapekan nya bawa tenyan beli tawo bak jambu dua beli tawo ni bak kedai bro dia lempuk pulipuk meriak kamu harta yang mekuyan Gino hai anu badan tatampu timua. Ayah, nampak ni. Wajan wate di tengah kapal dalam pelabuhan kapal barang kena jak meniaga. Oh, biasa ni urang satu, urang minggu, urang selasa. Wate jamong kapal dalam pelabuhan di mutu jang terdengar lang kota. Ba uranya nyan urang minggu. Urawa lawa ketu kita mong kapal sawadaga